Horas. Selamat pagi Bapak Inang, nyalongan ibagas Tuhan Yesus Kristus. Paima ijalo hita rigapan sigadu pari bata bani panorang sogoton martonggo hita. Terima kasih sombah konurnai bamu Tuhan bani pangiring-iringmu banami bani sogoton. Marite hatamu sihol tumang uhur nami. Asi itorangi ham guluh nami seganjang nyerion. Asi maranjolan bani hatamu mah nami tongtong makorjahon korja nami sigano pari bagas Kristus Yesus Tuhan nami jalan merapakon tonggo namion. Amin. Bapenang nelongan ibagas Tuhan Yesus Kristus ijape na siyam marianan nabuhi isisehan nami marhitehon ni media sosial on ligapan sigano pari bata sadarion Kamis tanggal 11 bulan 11 tahun 2021 aima tersurat bani buku Jakobus bindu sada ayat 10 tolu nama katahon ulang maadong nama katahon sangga natarlajo iya natarlajo doau humbani nebata eseng boy honalajo nebata laho makorja hon na jahat anja ia sendiri sing adong nailajo. Bapenang nyelongan ibagas Tuhan ta Yesus Kristus langadong hita sadape nabuy madua kumbani parlajuan. Tapi boy nani ibagas perguluhan taon ibedahon hita ahadonani parlajuan jana ahadonani sitaronon. Dos donani parlajuan pakon sitaronon atap marlegan do parlajuan pakon sitaronon pardiate kita na ipake hata bani rigapan sigano pari batta bani panurang sogoton aima hata tarlajo artini ai halak na tarlajo lapetotu marsitaronon tapi halak namar sitaronon dema pasti tarlajo masih bui hisobut kita halak na tarlajo lapetotu marsitaronon halani bahat do parlajoan ne do pak kon hita ibagas parguluhan taon apakah ai roh humbagas dirita apakah ai roh hundarat dirita apakah ai roh humbani namasa ni bagas parguluhan ta lapetotu ai mambahen hita marsitaronon halani aha halani sadokah parlajuan ai lang mengubah uhurta sadokah parlajuan ai lang mambahen gabe galek kita jana sadokah parlajuan ai lang mambahen hita gabe mago pangarapan ibagas parguluhanta ai maase boy sobuton ta sitaronon boy mambayan halak tarlajo halaniaha masam do sitaronon ibagas gulu taon na boy mambahin gabe galek kita ay maase marhiteon ni sitaronon na masa ibagas parguluhan taon rado gabe tarlajo kita tarlajo lahu mangida sitaronon taay roh humbani naibata jana tarlajo hita marhiteo ni sitaronon ay bahasa sitaronon ay sihol mambahin hita gabi rogalekni ay maase ipasingat hubata bani panorang soguton barang ape na mambahin tarlajo hita ase ulang maadong sadape humbat taon makatahon bahasa parlajuan ay marharohan humbani naibata halaniaha naibata seng ongga manlaju kita tapi anggo naibata gati manguji kita atap ipaturut parlajuan ay masa ibagas parguluhan taon tujuan ni naibata dom mapasti ay ma ase lambin matoras kita ibagas kapor sayonta ay maase bapenang nyolongan ibagas Tuhan ta Yesus Kristus napaduahon maningon patay ibotol kita bahasa
lang ongga na bata dihut sampurtangan ibagas parlajuan. Artini ay korini adong na masa nalang madear ibagas parguluhan taon. Lang ongga tene na bata dihut mambahen atapi marforja ibagas na masambor ay. Halani lang ongga na masambor marharohan kumbani na bata. Tapi ang gumana masambor dumapasti roh kumbani hisap-hisap ni daging ni Jolma atape pakorhon ni dosa na marhorja ibagas parguluhanta. Ay maase napatulukon maningon takas gahuma bata salaku halak na porsaya bahasa na bata sandiri pe seng ongga manlajo kita. Totu dingat kita ma ahana ongga masa bani Jolma na parlobe ay ma sanggah itonga ni na masa ibagas parguluhan ni Adam pakunawa sangga isukun na bata hubani si Adam. Adam masa ipangan ho buah na ularang ay ipangan ho balos ni si Adam naburu na biniremuin. Artini ay gati tumangdo hape parlajuan na masa ibagas gulit taon ilempar kon hita atape ipinday hita nagabe kambing hitam nasa sitong ni adong do batta hapor sayawn adong do batta tenger nihon. So nahape sa sitong ni baggal ni parlajuan ibagas gulit taon kunci ni ayma tubuh ni uhurta bani hata apa bagah-bagah ni nebata. Ase ang gotenger do uhurta bani hata ni nebata sonaha pe parlajuan ni do pakon hita ibagas gulit taon seng anjay gabi galek kita jana seng anjay gabi tarlajo kita tarlubih ma ibagas naman do pakon pandemi COVID-19 siya o pehita ros si bani panoraon totu seng tarlajo hita jana sedo parlajuan na marharohan humbani ne bata COVID-19 siyaon. Tapi ipaturut ne bata COVID-19 siyaon lang marnasalose ase marhitehon ni namasaon ase marhitehon ni COVID-19 siyaon hitape lambin maruhur lambin marhapentaron ibagas ne bata laho mandopakon parlajuan na siyol dopak kononta ope kulubian niya ron nalang ibotok kita aga na siyol masa ay maase na perlu bata sanggah mandopak kon parlajuan kita ibagas gulut taon tetap mauhurta ulang gabe kau kita jana maningon lambin pokut lambin fokus do ako sayaon sona agi pangarapanta bani Tuhan nebata. Amen. Martonggo mahita. Terima kasih may somba kunur nami hubamu Bapa. Bani hatamu na pondok in. Nadok menurangi ur apa pikiran nan. Ase pakai hama hatamu in tongon Bapa. Tetap menugu-nugu hanami. Ase terbayan hanami. Lahu makorjaun harusud nihurmu. Amen. Hidup nihur ni Tuhan Yesus Kristus. Apa holong niate ni ne bata bapa. Rosi parsoran nito ni napasing ma na makasomani na siyam haganupan. Amen. Oras mo bata ganupan bapenang nilongan ibagas Tuhan Yesus Kristus. Selamat marhorja jana lambin martambah matongon gogota marhitehon ni pangurupion apa pertolong ni ne bata kubata. Shalom. Oras